Kepala Desa Perubahan, sampun mengundang Titiang Niki Ayu Sinta untuk menghibur kita semua di sini. Nggih, tepuk tangan dulu mari pisan. Suriani munduni jengah kayun krama bangli ngeras titirengi dayang widi kembang dicoba pindah ke sekani sekar pucuk bang tak suning jaga bangli pucuk bang bayuning yoane pucuk bang wiwe keparejana pucuk bang dasar melaksana pucuk bang pengidar buana pucuk bang sarining padma buana pucuk bang sekar bangli nawardian bukti-bukti batin. Jagat bangli kecina yang ring sekar pucuk bang tak suning jagat bangli pucuk bang bayuning yoane pucuk bang wiwe keparejana pucuk bang dasar melaksana pucuk bang pengidar buana pucuk bang sarining padma buana pucuk bang sekar bangli ngawardian bukti-bukti bakti pucuk bang tak suning jaga bangli pucuk bang bayuning yoane pucuk bang wiwe keparejana pucuk bang dasar melaksana pucuk bang pengidar buana
bakti ngawardian bukti bakti. Nggih, matur semua nih ke satu tembang nggih Pucuk Bang maskot Kabupaten Bangli.